Club pen Bogojan Block Patua Klam along Karlitang Jyoti Prasad Agarwala Phan Kachikimo. AICCTO Tumja Ponce Asha Tumbai Nonga Patal Deputy Commissioner Arideng Pinpur Loi Pak Kipajoda. Manja Chirop Ingtia Rong Kachilenga Towar D4 Thara Tumthur Pak Pen Chekadolong Ke Dona Sai Kideng. News time along pen kadu koi phanta cardom pajoriglo nonarju ponik thabir tang ton pen Bogojan Press Club atum chepatir pi pen Bogojan Block Pathua Klam along ke chengsi Karlitang Jyoti Prasad Agarwala ke thiarni Silpi Diwas pini asamang kang pialong katalon dunalong pachaton dun si talon dun Bogojan Press Club amai pu Prakash Gogoi pen porphai sirkeba porlama ingtursi aduntu Karlitang Jyoti Prasad Agarwala senior journalist Joysing Tokbi pen Simira Lek Milur Dhup Mir Chipa Jersey Chikimo Ponlo Aduntu Langkiso Chundet pen Arjan Kihi Karlitang Agarwala aputhak hirjur chipate kilun ke kan lapen drama hai hui pado Ponlo Arni kangsang porphai troka por nong ekipa jur lapen rot amai pi ajo lake Karlitang Agarwala amen pen lutuna jo porphai sirkep apor pen Guwahati pen kachok halun sepi Gitali Kakoti pen silun Parju Ponji Jyoti Prasad Agarwala lake asama hawara phan isi ke thedum kating nir asai ki klempi abang phulo Alangli asame sakhaya phan lun lam drama hai hui ke tokpite kang abang phulo Alangli phan inut writer artist hoksi pini arni laswarni paman ponlo Pini arkoni phai kre troxi arni ada por phai kresia porpen asha tumpen dharna kangni pado ponsi deputy commissioner arideng pinpur lepa ke pajordama birta karni salong nangle All India Central Council of Trade Unions tumpen Japon si asha tumbai nong pipon pamenang po nonason honorarium sika suri sivet ke dorde pupen chenglok ke mangson andisia pan pinpur alo pipa jordam japan chesik chedang padopon lo si asha mai pimirson teron pilapen kongchun bang pigita deka tumpen lamthi chepaklang pon All India Central Council of Trade Unions National Secretary and State Secretary Subhas Sena hin penta pherang kya theno ke chesong lamthi kijai pon pado আমি বিশেষকৈ আমি 2006 চনৰ পৰা আমি আশা কাম কৰি আছো কিন্তু আমাক দৰমহা দিয়া নাই কামটো আমাক বহুত দি আছে আমি বহুত হেৰাসমেন্ট পাইছো আমি মাহেকত 1000 টকা দিয়ে কিন্তু দৰমহা নহয় সেই কাৰণে আমি মাহেকত 18000 দৰমহা পাবলৈ আমি আজি জমা কৰিছো আৰু আমি মেমৰেন্ডাম ওলাইছো বিশেষকৈ আমাৰ তাৰমানে কি হয় আশাসকলৰ প্ৰতিটো কামতে ইনসেন্টিভ হয় ইনসেন্টিভত অকমান যদি খেলিমেলি হয় এটা ধৰক ইয়াত মেডিকেলত যদি ডেলিভাৰি নহয় তেতিয়াও আমাৰ খেলিমেলি থাকে আৰু ডিমাপুৰ গুচি যায় পেশেন্ট বিলাক তেতিয়াও খালি ইনসেন্টিভৰ ওপৰতে হয় আশাসকলৰ ওপৰত যিমান কাম জাপি দিছে কিন্তু সেই অনুপাতে দৰমহা নিদিয়ে মাহেলীয়া 1000 টকা দিয়ে এটা ইনসেন্টিভৰ দিয়ে ভিএলসিসি মিটিঙৰ লাগিব মাছ মিটিং আছে তাৰ পিছত আপোনাৰ এলিজিবল কাপোৰ আছে আৰু আপোনাৰ ধৰক মানে হেৰি এলিজিবল কাপোৰ আছে আৰু তাৰপৰে আমি মান্থলি মানে কিমান আমি ফ্যামিলি প্ল্যানিংৰ কিমান হেৰি কৰিছো তেনেকুৱা বিনিময় লৈ পেলাই 5টা অপচন লৈ পেলাই আমাক দিয়ে হেৰি 1000 টকা এই এটা মিটিঙত যদি মাহত আমি ৰিপৰ্ট দিব নোৱাৰো তেতিয়া হলে আমাৰ মানে 100 টকাকে কাটা হয় হেতু এটা আৰু ইনসেন্টিভ হিচাপত আমাক দিয়া হয় মাত্ৰ এটা ডেলিভাৰি কেছত মানে আপুনি এতিয়া ঘৰত আমি ডেলিভাৰি 3 মাহৰ পৰা আমি কৰা হয় 3 মাহৰ পৰা আৰ্লি ৰেজিষ্ট্ৰেচনৰ পৰা গোটেই কামখিনি কৰা হয় গোটেই পেশেন্টজনী মানে কেয়াৰ লোৱা হয় কিন্তু হে পেশেন্টৰ বিনিময়ত মাত্ৰ আমি ডেলিভাৰি হোৱাৰ পাছত 400 টকাহে পোৱা হয় মানে এই 400 টকাই আমাৰ হেৰি হিচাপে হয় কিন্তু আমাৰ মাহিলী দৰমহা হিচাপত কোনো নাই কিন্তু ডেলিভাৰি বুলিয়ে নহয় আমাক বিভিন্ন কামত জাপি দিছে এতিয়া মেলেৰিয়া কাম কৰিব লাগিব আমি টিবি কৰিব লাগিব মুঠতে এৰিয়াৰ যিমান প্ৰবলেম আছে মানে গোটেইখিনি আমি প্ৰায় আমি কৰিব লগা হয় কিন্তু আমাৰ দৰমহা নাই মানে Difu LA constituency angkang lapen lumbajong MSC constituency ke perlu angkang aratum abatai Karbi Anglong Autonomous Council along ke thikiding atum pen difu ke kabjia phan adolong ke don pipedet ajagolong arat thurpak pen chek adolong kasalam sai ke denga berta card news sai hempialong nangli lang ikha Diforo ke kabjia phan rong arat tum thurpak pen chek adolong ke kip laso chek adolong ke kima dim la ke difu manja kachilenga towar pipen meter cap anta avelo mate gari motor pen ke dam boma hutsidami labang so adolong thekang longji Chirop ingtia rong manai terang arong rong pia rong sikari teron arong gurkha basti pen chenglok ong dung arong arat tumar dai hitian kedam ke wa phan katebok nai atowarlo ningkreng ningtia hurason ke body board up langroi hat meji minute cap ingkoyang bong difu manja kachilenga towar pi lapen manja hiti kele rong jadimsi langkite hut mate barla porason ke kachilenga phan ralatum thedung anaka tora chetong nang rinti lo posiratum pen pachini Kichari Ausumar, Chodorjola, Kisukyun e hutason ke kipon kewan pen danglok pen anak kisung cetong nang rinti lo pusi raratum pen pachini. Kedam tang pen ana ningkan pen lo raratum cerop ingtia rong kachilenga towar along
Difu roya thak dolong kikim kerang ponjia phan CM EM lapen MLA tuma phan chuning rilo bon sitame pini arianta sai kedeng jia phan avelang pusira tumpen ningjirinti lasi non Karbiang Autonomous Council ke cari ke theke dingatum penwara kisung apothak mathara dolong ke don Japan sai kedeng Japan tawar chulang rinti nan malam sopor phanthina pharman biota ming to paniksena Have one bite of sweetness in your little and great celebration and occasion. Taste it today at Ashoka Sweets, the Soy Building, MG Road, Difu Market. Aturkimi Academy, Rukasen, Amlapati, Difu 782460, affiliated to CBSE, New Delhi. Admission open, Montessori up to class 9. Issue of prospectus and admission form from 1st of December 2017. Facilities like Boys and Girls Hostel, audio-visual teaching aid with projector, Smart Class, Next Education Inter Private Limited, arts and dance classes, etc. Montessori classes will start from 1st week of January 2018. For admission details, please contact 03671 273084 or 7896 971 592 or 8724068454 or 8472091283. Blossom Beauty Clinic and Training Center. Facilities available: list of haircut, hair treatment, hair oiling, henna, straightening, hair perming, full body spa, coloring, waxing, manicure and pedicure, party makeup. List of facial: signature facial, signature galvanic facial, signature Orledas facial, gold, pearl, diamond facial, fruits facial, cleanup, normal facial, and bleach. Blossom Beauty Clinic and Training Center, KST Road near Aturkimi Outlet, Difu, Karbi Anglong. Banalata Chaudhary Deka 9435539500. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰ ৰসটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰ ৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্জ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্জ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াবহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্জ ৱাটাৰ Kanj, Assam Hills Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang litum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesiri alang hithi kulat along longpon ikji. Kang sirtang kijun alang, tharwe alang, theso alang, kecu ajam tu, tharmit aduk, thelua kreng, chitronola, ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dihenamo pipothar bior dalong bang thulo CTM Club pen difulor lang sa hacha club long kipado hachakan arongaje arkoi crate trogarni lunkan angbongsi pajutlo Lorulangso CTM Club pen Lorulangso hacha aklamlong arkoi crate plipen crate ho arnian hacha kan pado hacha kan ka pajudaning ve lunkan pen si hacha kan apan arongaje pen chipadi ponno IS barim joining tikat har pen lunkan atwar ho dedapi Karbiang long nong kache thangalun se pola penalun se pietum kache tong arara phan lun parjut se aning parong pining hacha kana jay mek Lorulangso maker Samson terang lun se seding be la pen arisang ho tum si pachun po Assam Chief Minister Sarbananda Sonowal pen kipathu ke thegabang phubang phiaphan boreng ki biji alam pachatak se birta kimi pachathang Assam Chief Minister Sarbananda Sonowal pen non hejong hojai along birta kimi ke pachatak atengke national international kachipedi along share anong ekilong abang phubang phiaphan kutisi rup anong ekilong abang phubang phiaphan lak phokep la pen tam anong ekilong abang phubang phiaphan lak engkora photangka PG national international ke patholong nong ekilong abang phubang phiaphan ACS DSP la pen DTO avoreng mate sakurita PG pusomta Chief Minister Sonowal pachatak thu la sobirda karjulong pen ki pathu abang phubang phiatum aning chiparong rinti Birta manggila pasikang ton poniklo live of the news channel do me thak me kurwang thu